Ita papagayam, masakbayan. isagup mi kada kayong, di umuna pa sa tesarietay witalawa sa kapulwan. Tariga ka, iya, dito'y drama tayo, di masakbayan. Mapana ko ni John nga pumami. Iti hospital ti pakay distinwak, isutiayan ti bakante, kayat mo asawan, umadayo ka. Katorturpos mo iti nurse, adayo adagos ti pagtrabaho am iha. Aganas tayo amami, awan mat namin bakanti ditoy. Anya pa'y ngayon no di kasta, ti matkabsat mo ani ami. Ditoy tayan ti trabaho na, ngambalugmat, saan na matatao ti tipalay. Napanman siguro ni Chibalay da Joy agayim mi mami. Kanayon iti balay ti gayim mo. Imbag kat na simpatigaym yu. Saan ama umakada kayo? Maramid na namin amin na kay kayap na ijibalay tigayem mi mami. Adda namin sabsadot day di akasingin mo. O may lang nagsukat. Iba tinalapta tinamurngan na sa pumanaw manalan. Asino karitet na ganiti Jeff akanayon mo akateksa. Apay a pinakibianam di cellphone ko. Madloko namin na nabalbaliw ka. Ha? Apay anak ko naman nabaliwak. Kan, sanda pa'y mo't nagasawa, amumuta na pudnuwakan ka. Apay ay halam-alam mo ti panagayat kukan ka. Pagkunamat na alam-alam ti panagayat kukan ka. Apay nga dapalan na limot kate-text mo. Text me klaan day jay, awan relasyon mi, awan relasyon yu ko naman. Ngam nabasak dagiti text mo. Plano ita kita. Text lang day jay, awan mali siya na. Nay, bro, itamang pa uminom ka. Saan ka matasibo ta kasta? Nasakitin na kam ko, bro. Napudno akin ni Ami. Ngam sana napudno kanit. Pag kuna masana napudno kan ka, idinabati na ti cellphone na. Nakita ti conversation day ti textmate na, ngagnagan ni ti Jeff to. Amerikano ka no, DJ? Inatiw na kangarom, DJ, ng Amerikano. Arapa apsa namin ni Ami ti makapani di Amerika. Iswan na nga rama ti Amerikano. Nagsakit, bro. Kaslamayu iwa ti puso ka. Bro, ano pa ni ta babae? Makasarak kanto iti mapagkalka na babae. Isulang ti babae nga pitik ti puso pa. Italaan da ita. Nung di ka danang, bro. Aglabas to da ita asakit amarikrik-nam. Saan ka din pa kamamaastot kay ti asidad na ospital dito ay, friend? Kasta magkiam mo, friend. Yung adamat inserat ti head nurse akabagyan na. Nayaw awan tinamnama. Sayang amarod. Kasapulan na mapangkagaplay ti sa bani mo ospital. Hey, imbag pa ni Ivy akasingin mo taden trabaho na kas may saan nurse. Namadayo, taide pa'y olongga po. Kasano ka diyan na amon na madabakante kay. Nakita nun sa kanay ti online, pinadas na akat na pagasatan mo eri. Padasot man gayam na awagan ti kasingin mo. Winasaan, padasot magkagbirok babain iti online. Dito'y kuman asidog kipakasara kami ti trabaho. Tapnusan tamagin na dayo. Hello, friend. Kumusta ka ditan? O, sikamat kayam, friend. Nasayatak mo dito'y impagte mawag ka. Han, apay ni mawag ka. Agga sa pulan da iti nurse titi ayan ko hospital. Nagresign ngamin ti da dumata na panday siya abroad. Kasta ka di? Umayak met nero dita. Sige, pastatlugan kay ti basta sa batan kay ti terminal. O sige, itamatlaan. Agimpaki akta umayak dita. Amang ano at dapay makauna. Sayang tigundaway. Darasam nero atap na masabat ka. At ang amin duty kinton rabii. Areglado gayam. Bye! See you! Apay na tayong ka. Papanam, adda kanuba kante iti ospital na yan ni Ivy. Mapanak iday ayan na,
baran makatrabaho ak meten. Ha, panawan nak ditoy? Hoy, sana ko na makaumay diti balayu, tawan ka matun, mabalin mo latamat ti umay, tadamat ni mami ditoy, sikat ti makagapon no apen no mumayak ditoy, magpupanaw ka matun, ay napasensya kan gayem, ni igay ti pakaserakak iti trabaho, anusak ti mapan itchay. Sige, agawit ak narudon. Ni, kimano maten, oray intulog nakla kumamat iti pagurayan iti bus. O apen na karupan net kasi mangpotan. Masoro na kiti kasingin ko. Apay kasoron mo ti kapsut mo. Kasano, inawis na ni Joy ijayan na. Siya kung tinawanan iti kayam ditoy. Nukasta. Napanmat ni Joy iti ulongga po. Maragsakan kayo tadam kadwa ni Ivy. Ha, talaga kay kaya chuday na Ivy nam siya. Saan mat nga iti kastana. Amumat nagmaymaysa ni Ivy itchay. Idin to tadwata ditoy. Namdo matigayim mami. Awanan ni Joy iti balay da akanayon ko apaptapanaan. Imbag tatakan iti terminan friend. Saan ka ding imbagat na orayan ka, itlopogok inten, ay pakadak kanina na lulita na daka akadwak iti kwarto mapabangat, it maalak na tamat iti pantrab-trabahon no hospital at pugok. Masigurado tagkasapunan da iti nurse, nag-ort magpugok, kasarita to the head nurse, tanala ka matapasarsarita, yung amun, kaslaman ni sakitin ako mi ami idi moyak mekulitaro. Takpay mat, saan ka nun ang makapan iti pangay? Tawan, pasensya mo ti kasingin ko. Talaga kas Jane, di na maawatan ti sitwasyon ti pada na tao. Daktil tinantumaan niyo. Agsaksakit tinakam ti boyfriend na. Tada ka ni sabali aka-textmate na. Yung vida pa imot nagkita, di ba po dingo? Ada ka ni boyfriend na. Saan kumamuday ta? May isa na empleyado iti bangko. Dahil titibag pagkakakadwa kiti abarat kakwarto na. Ting, babae mo't gayam tibag bakam nga umayakasilid mo balasam cold. Alaman mo't talalaki na kit balasan at paymat. Impagaru kong asawam tibag bagam asumang patakadwam. May samat a nurse na. Mapanag-apply ti pagtrab-trabahwaan, nasaya at matngarod tap na dakadwam, nang runa no pararabi ika. Wanana, nasingidagayim ko, isumaidya da nag-resign a nurse, imagat no may mat dito, asiging garod balasam ko, malayo na diyo ti kargarot siyaw, tap no makainana kayo maut, adayon sapa kinagapon na nagbiyahe day takadwam, agaman kami na, sige nga rod, patuloyin min. Hello, sino pati da ito'y? Ni Jeff da ito'y? Oh, amumut gayam tagiloko. Apa na iti chat kat panay ti English mo. Sinursurok kaya Gilocano. Tatlo sa'yo na kami awawan di ti Pilipinas. Imbag man, bilibak mat iti kinaparkat mo nakasuro iti pagsasa o mailoko. Mambayaga kon di ti Pilipinas. Pagkat ito iti inak. Tilay na mak ti Amerikano. Kastagayam. Kaya't mo kadi matagyan di ti Pilipinas. Wen, kaya't kau. Isuwa na kikayemak kankar. Idinafita ti profile mo. Kinayat ko ti makikayem kankan. Nam apingawan ladawan mo iti profile mo. Hindi ka ganak. Agita tan tumatlaing iti personal. O sige, urayat tumarod day tagundaway. Textmate mo kadiday chay, anak. Ha? Dom-dom nagkayo iti saritaan mi mami, naka-loudspeaker kamil. Dakas kadi numanag ko ti panakisaritam iti cellphone, kasano no sikreto ti pagsarsaritaan mi sa anak wata sa bali at tao. Inanak mo at rombang kadi apati love life kat pakibiyanan nyo mami. E balakad kulaan asan ka kumanag derderasutos ang makirelasyon itisad mo pa'y namamuh anak ko.
Mabaling ko maramatan ni Jeff, tapno makapana fi Amerika, mami. Gamsaan anasaya at amangaramat kay ti sabali at tao. Tapno magunood mo ti anyaman na arapaak mo. Awan ti opisina ita, anak. Papanong ka ti. Ay, maboring at itibalay mami. Mangawis at mani ti pado ama panagpasyat, asino ti awis awan mat ni Joy. Day taro ti pakasoronak ni Ivy. No di na inawis ni Joy, at ako makadkaduak dito'y, ay no anak ko, saan mo kumapaglatingitan data? Trabaho tinapananti kayo mo'y Joy, at damat mabalin na pagtrabahuan dito'y, saan ka ding awan ka no tibakan te trabaho dito'y? At danto adamo to hospitality asidug, nabayag samot ang nag-apply, ngam di na maikasatan. Basta, nalidaya kiti panagmaymaysak dito'y, kat basol na ito ni Ivy. Natawag ka matami? Awan ka to ka pasyar. O may na kumadagasan. O sige, umayaf dita. Urayan ka kadi dito'y wano at kita talaaman iti restaurant. O sige, iti restaurant lang nga din. Ibagam no niya restaurant ti pagsinarakan ta. Di kasi gutapat-tapan ng ta restaurant. Okay? Aginuray ta nga ro DJ. Bye. Abdaman ni libre iti restaurant. Uy, bro. Simaranta ka matita. Mayat sakat tipat na ma. Inawagan at ni Ami. Ag-date kami. Isumot lagayam. Akaslay mo marka analaylay arowot, bro. Kunat namin winsukat na kon, bro. Balakad lain, bro. Kiraem, tamang anoraramatin na kalaan dejay. Ano tiket mo sawan, bro? Kwa, bro. Tiket ko sawan. Agreedam ka. Ama nga dua kayo matitibir na. Saan mo't siguro, bro? O sige, inahon. Hey, yeah. Kaasi mo't tigayim ko. Madlo ko, asana na pudno ni Ami kong kuana. Di na pailakap isukatan. At akamat tayang dito yan, nakoy ito ko na, diya ka mo na netikayat mo, isoy nore ka. Sika, ang netikayat mo, no netikayat mo, isumatin tikayat ko. Ay, awan namin tikadok at pasyat, tawan ni Joy. Napanan na ka di, babay ako namnawan. Inawis ti salbang akabsat ko. Ha? At akamsat mo? Italan na ibagama. Ayan na, apay asal pag ako nam kenkwana. Saan mo namuan, tamaasyarat lang kenkwana. Ni, apay akasaron mo ti kabsat mo. Saan ka din na imbaka? Saan mo namuan no apay? Mabebasitin na bita nagpasyab dito'y parki. Nabit pa ito yung may mi dito'y ka ni Joy. Nin, kasta din. Apay adi da kinawis. Mabit lang na. Itat manosin na ito mauawat. Apay adi masumbatan. Wrong number siguro. Ni Jeff to mauawak. Wrong number? Kasta ya. When? Agawit ang Kevin? Bigla si makiti unok. O sige. Itulog ka ni Tibalaya. Sana ipalugan at laman ni ti taxi. Apaman na makadano na kityabalay, iturog ko. Ay, napuyatan at namin ni Dirabii, iso akastoy ti mariklik na kita. Anya pa ay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na binggan, tituloy te sarietay witalawa sa napulwan. Tarigagay, dito'y drama tayo, tihimasak bayan. Insurata, para itradyo, Steph Mero, Kennedy Direksyon, Virgie Patlay, Musika, Dante Martinez, Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit, isaksabot kada kayo, TMPVC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito in estasyon.
Agyaman kami, itingkay panantarabay. Pinapalabas, singin da amikan Ivy. Mais honors ni Ivy. Nasingsingpat ni Ivy, nyob ni Ami, akasinid na. At damat kaya nayat ni Ami ani Kevin. Nyomat naman sa bali akatetik smith na. Iti may sanal daw. Inawagan ni Ami ni Kevin, tap magpasyar kan mananday tirwara. Kabayatan ti panagpasyar ta, imawag ni Jeff kan ni Ami. Papagayam, din kan tituloy te seryeta iwitalawas na napulwan. Tarigagay, dito'y drama tayo, di masakbayan. And Kevin, agawit tayo, bigla si makikiun. Itulog ka na iti balayo. Sana, ipalukan na klaman iti kaksi. Inak matufong ka, napuyatan na kaming idirabi. Sige nga, manparat iti tapsya pagluganam. Sige man niyaroon. Baliwan tantulanan ti pasyar. Into naman trabaho tayo. Inta man na pasyar, ha? Nik, ada sumuwat at taksi, katawan pasahero na, daitan ti paglugana. Hello, Jeff. Nakawak ka mat. Himawag ka kita ang di mo magsiyong batal. Puangamin, aday ti bago ti cellphone ko. Imbatik tada na panak, kasangsangput kong amin, kano takadingag kita Ibagang ganiya Diyos to na address mo. Tomayak to dita, iti taon laman di pagkitaan ta, iti maisa na nataka-restaurant, sige. Yawag mo itong road no kaanaw. Okay, mabaling ka di ngayon sumarun na umawag ka kat video call laanan. Surpresan to laanan. Sana ba later gitaran taon. Okay, no daita ti kunam, sige ni road. Nick, nabit ka mati na nakadate, bro. Nabaya ka di kayo nagdate. Adda ka na dagos. Ideda kami di park. Aday mawakin kwa na. Spirikon, imbaga na mati na nasakiti ulo na. Kaya't nakanunti agawit, bro. Ay, rumbang kumamailiw kan ka. Tanabaya ka di kayo nagdate. Uray asino manday tanay mawat. Baytan marugket, bro. Kaya't ko kumabay nga't pasyal kami. San nga ta? Na inawis na kalayan tap numangan kayo iti restaurant? Kasta na ta? Nagsakitan nino kasta talaga. Malakat lang nga, bro. Saan mo ngay pamaysan ni Ami? Tamanan, nuararamatan na kalaing, hoy. Kunat numayatan to relasyon mi. Abda pa'y gayang pagduadua na tigtignay na. Kaslad da pa kariripok ka manak ko, at ka di may tudong ko. Kaya ti ko textmate ko magkita kami, mami. Apaya di na kaya ti maki-video call kanya. Amang dan mat na dailim-limad na kankanak ko. Nalaing ka din at limad at iti Amerikano. Diyo kambo, saan nagpapadati tao? No adda man nagilipad, adda matsan. Kanya at atieramidak. Magagaran at mata na makakita ka ni Jeff, mami. Ulitok na balakad ka. Saan ka nadardarasudus ang makirelasyon, tadi mo pa'y unay ang amuji tao. Para mataplaw mo, tapno makadano na ki Amerika, kas nakun saan anasaya at timagaramat iti tao. Tapno la magunod mo ti kayat mo. Hello, Ami. Nakaawag ka man. May kawap itikawan mo. At akading trabahom dita is adan babaan iti tulong ni Ivy. Tinaduan na kanapan na kisarita iti head nurse. Kasta, apay, nasimad ka din da Ivy kan ti head nurse dita. One, isumati ng tulong kanyan. Tapno makastratak iti ospital. Madamag ko man friend. At akading nag-aram kan kadita. And, ay na, saan mi pe amasangu ti makilangin kadagiti boys dito hikayam. Ape enedamag mo. Amo, makipagkita ka nung tanya, di textmate ko. Kasano ni Kevin, kaasimut. Kevin mataa,
di reserba ay na maditikas ta dayem. Daytan ta ibagbagada a doble karan. Saan ta may ba'y magkagasawa ka ni Kevin? Uray pa'y. Minsan matami tinakasarita mi ti cellphone mo gayem. Winarod gayem, dandanida kanun agkita iti ka-textmate na. Ha? Asino ka-textmate na? Oray siya katjak matamu. Diyak ka di pa'y naibagakan kan? Amay sa kanwa Amerikano ti ka-textmate na? Amerikano? Napudno ata day tara Amerikano? Day ta ti santa yung amu. Nom ko na ni Ami, adida kanupay nag-video call. Saan ka di amay mayat nag-video call da? Tapno makita da titong dalmaysa? Kuna ka ni di Amerikanum, na agkita dan tula ang kanu, kaslada madikag parparik na kanyak. Ibagam day takin ni Ami, Frank. Hello? Itaman pa'y na mawag ka, kasingin ko analaing, jak namin te tamay sagmak ka. Anya ko matipakay sagmak kakakunam. Apay, palubos ko ket di na may sagmakak. Ibalakat ko kumatiaramidam, intan madanon ti panagkita yu iti textmate mo. Anya ko matibalakad mo, ada ka din padas mo. Saan ka ding awan pa iti nagbalinakayan ayat mo? Saan ko pa'y akayat ti makyayan ayat? Dumting talataday tayo tumnapanawenten gundaway. Ket, anya rod ita, day bagbagam abalaad mo? Dangat man numayat matlaan. Saan ka kumakaumunhay ti pagkitaan niyo? Anya ti kayat mo sa wine? Agin ka tayo ti medyo nalinghan. Agpaliw ka no ada kadwana. Anya? Ne. Aburido ka manan bro. Di ka manan makaid na. Inawis ko ni Ami arumor kaminto. Into naman trabaho. Namadda ka no importante pa panan na. Anya ka no ti importante pa panan na. May baga ti may saka opisinaan na. Nagkita da ka no iti ka-textmate na. Ano kayat mo bro? Sifutan tati pagkithanda. Santanat paglaw. Jack peta manayunan ti sakit amariklik na. No makitak ti panagsinarak da. Tamangan no at beso-beso da. No niyaman ti aramiden da. Masapta naklakit di. Manglimlimwak bro. Tapno di dak madlaw. Ket makitak to ti ka-textmate na. Paliwak no niya ti aramiden da. Atakin kadeta, bro. Api akaslama din danagan ta, friend. Saan ka di nga itati pa nagkita da ami kan ti textmate na? Imbag man ta nalagip mo gayem. Saan ko nalaging? Anyong to wata ti resulta ti palagkita da? Padesek na ako ganinton madamdaman. Taibagakin ko na ipadamag na magkadatan. Sapi kuma, tasan nga dardara sudos ti kabsat ko makarami diti adda. Madlaw kumaddapan ang isakit mo iti kabsat mo. Idin tutawan na rik nakakas nakababaling na. Orekas jay na kabsat ko latamat. Adda ko maamat kabsat ko akas tatiki na dumo na kanya. Oray awal kabsat mo. Tadamat agiti kagayam ken kakabagyam gayem. Bro, itati pa nagkita da ami. Kandeging Amerikano, saan mo na ipalagip bro? Masaya lang terknak. Awagak ti may sakadagiti gayam na. Tanamagak mo sa dino ti pagsinarakan da. Saan ka di ngayon bagana? Saan ka di ngayon bagana idi ako nam? Iti may sa nalata ka restaurant? Ay na bro, adu ti nalata ka restaurant dito Masiguradok na iti asidid ti terminal ti bus. Nuan niya terminal ti bus, bro. Interesado ka makakita. Nuan niya ti mabuyak into nagkita da. Ano ko mati maganap mo, bro? Makabuyak iti layba drama, bro. Umay kamata. Tatno buwata manam mo. Mabigbig na tantumat live. Saan?
Di tangarong dagpadlaw, tabnosan datamadlaw. Iti a restaurant tinatulagan mi kanitje. Agtugawa kiti igid, tapno makita am dagiti sumrak. Tuino tapak iti jacket ti yelo at t-shirt na natulagan mini sukot ko. Ikataptunan ti jacket ko, apamad ang makita kitje. Sana pingat padlaw. Ikabil kong tulan ti headband iti ulot at pakabingbigan na kanya. Intun makita na adda sumrat na Amerikano. Dok, nakitam ka din yami. Aday ti suki. Kanayo na kumita itirwangan. Si kansalan at timunguray bro. Di mo ka di kaya ta makita ti bagbagana na Amerikano? Tapno masaktan at manin bro. Patigkerm day tapusum bro. Awata makas di ti ugali ti kaya nayat mo. Sana napudnukan ka. Wah. Sige malangin. Kalpasan nakita da kini Jeffa. Agpakitak man kadakwada. Kasta ti lalaki bro. Mabailan day ta. No kabalan na ti mangloko. O kabalamot. Jaket ti mangloko. Tajak nat kayat ti maluko. Numloklokun na ka bro. Akpada ka ti oras ti trabaho yo itababanat sabi. Nagkuyog kayo matuntun. Unana, kimi daw mitap no kanayon kami nadkuyog. Nasaya at mot. Nang runa itirabi Agkuyog kayo ama pa ni di hospital. Kan agkuyog kayo maninyagaway. Unana, iso adakil ti aman ko itigayam ko ani IV. Nasimpata talaga ti kayip mo balasal ko. Unana, talaga na singpwen. Adda kasi na ngambaliktad mati kababalinda. Ay ikasta ka day. Ape ati nakadwang may mat ditoy. Sabali ti trabaho na nana. Kempyado iti opisina iti lugar ni. Makitam ka diti simgot iti restaurant. What? Nagdakalatawa. Kalbumat. Baitang at ati kasinarat ni Ami. Imposible. Nagdaka. San mag-apro? No di kat ni Gruma. Kaslapay Risler ti bagina. Dandanisan alumbot iti basitarwanan? Nekta. Indoor from te cellphone na. Asin mo matateo awagan na. Nene. Induar mo't ni Ami ti cellphone na. Iso matatinawagan na. Madla mo padik bro. Duyaw ti t-shirt ti negro. Duyaw mo ti t-shirt ni Ami. Pinartakan ni Ami ngayon sipor ti jacket na. Tabno sana makita ti t-shirt na. Ti magtar kat dinardaras na tilmuar. Saan makgayam apuraw. Negro makgayam. Ami, mabitlain. Agawit ka kadin? Nakita ka naggapo kay te restaurant? Nalpas ka kadina naman? Senpai. Painordari morka, no di ka pa naman. Nabati kami ti wallet ko iti may sabad ko. Awan ti wallet ko di ti bagnawit ko. Nukastahan? Umunit te, taindayo pa'y mga. Intayo? Asino ti kanduan, kadwa kita ni Mark. At dan di tawanek. Umeka, tayo pa man. Kung namasaan ka pa yanan, itay kayo kadipay. San mayet? Nakita farimwar. Iso kinamakam ka. Mabaling ka din ay ti sa balilan na restaurant ti papanantayo, ha? Anam, kasano ni Mark iti wanek? Amang ano nakauruderen? Ni, anay? Hafay nga pinanawan ti butang ridyo nakalipaga. Nadaka di tiruar. Ha? Anya pa di pisasawumot. Anya pa ay dagiti sumaruno ama pasama ka. Papagayam, di uliwayan na binggan, tituloy te serieta ay witalawasan na pulwan. Tariga ka ari, dito drama tayo, ti masakbayan. Insurata para itradyo,
Istayat Mero, Kennedy Direksyon, Virgie Potlay, Musika, Dante Martinez, Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isaksagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito ing estasyon. Agyaman kami, itingkay panantarabay.